tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2020 saa 7 z'amanywa urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwakatiye igifungo cy'imyaka 25 abakobwa batandatu ni nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubugome. Naho tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahanishije Mutatsineza Sumuta ubwo n'umugore n'abagabo 4 igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica Twagirayezu Theogene. Naho tariki ya 29 Nyakanga 2023 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakatiye Marie Chantal Mukanzabarushimana gufungwa burundu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica umwana yari abereye mukase witwaga Elizi Akeza Rutiyomba, yari afite imyaka 5 y'amavuko. Mwibuke uyu mwana w'umuziranenge yahagurukije ibyamamare byose tutibagiwe na Meddy. Izo ni zimwe mu nkuru nkeya cyane zigaragaza abagore bijanditse mu byaha by'ubugome. Mu Rwanda ibyaha bishyirwa mu byiciro bitatu iyo bigiye gukurikiranwa mu mategeko. Icyiciro cya mbere tugisangamo ibyaha by'ubugome bihanishwa gufungwa kuva ku myaka 20 kugeza kuri burundu. Naho icyiciro cya kabiri tugisangamo ibyaha bikomeye bihanishwa gufungwa kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10. Naho icyiciro cya gatatu tugisangamo ibyaha byoroheje bihanishwa igihano gito. Ingero z'abagore bafungiwe ibyaha by'ubugome mu magereza yo mu Rwanda zamaze kuba kasamutwe. Mwibuke ko mu Rwanda hari gereza zashyiriweho abagore. Gusa ntitwirengagize ko hirya no hino ku isi hari gereza karundura zagenewe gufungwamo abagore kabuhariwe mu gukora ibyaha byarenze kuba ubugome, ndetse hari n'amagereza yagenewe gufungwamo abagabo babaye ruharwa mu gukora ibyaha by'ubugome. Hari gereza zifungirwamo abagore zikorerwamo iyicarubozo, kwicishwa inzara, umwanda n'ubundi bugome bukorerwa abagore bazifungiwemo. Muri sobanukirwa y'uyu munsi tugiye kukugezaho gereza 10 mbi cyane zifungirwamo abagore. Naho nge mwumva nitwa Aiberi. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro n'amakuru n'ibindi byinshi bitandukanye tuzajya tugenda tubagezaho hano kuri Aiberi Entertainment bijye bibasha kukugeraho 5 kuri 5. Ikaze mwese muri sobanukirwa y'uyu munsi. Ku mwanya wa 10 turasanga Bana Female Prison yo muri Egypt, izwiho kuba iri mu zifite ubucucike cyane mu gihugu cya Misiri ndetse no ku isi yose. Kubona isuku muri iyi gereza bisa nko kubonekerwa bitewe n'ubwinshi bw'abagore bayifungiwemo. Ikindi kandi niba utekereza ko nta hantu hagikorerwa iyicarubozo, gerageza kurenga inkuta z'iyi gereza maze ubone amashusho uzajya uhora urota ubuzima bwawe bwose. Ikindi kandi icyizere cy'umuryango w'ufungiye muri iyi gereza kiba ari hafi ya ntacyo, kiba kimeze nk'icy'umuntu urota kuzatsinda mu nzozi loto. Kugira ngo usure umuntu wawe biragoye cyane. Ibi ntacyo bitwaye na gato ugereranyije n'utuzu bafungirwamo aba bagore tumeze nka cages cyangwa utuzu tw'imbwa twubakishije za ferabeto, cyangwa tumeze nk'isanduku bajyanwamo bakiberamo ubuzima bwabo bwose nk'amatungo. Ku mwanya wa 9 turasanga Chowchilla Prison California. Iyi ni gereza iherereye mu mutima rwagati wa California, ikaba ifungiwemo abagore barenga 3,500. Iyi gereza izwiho kuba gereza y'abagore nini cyane ku isi. Iyo bavuze gereza nini ntibaba bavuze ubusi iteretseho, ahubwo baba bavuze ibikorwa by'ihohoterwa n'urugomo bihakorerwa, kuko nta handi wabisanga ku isi, akaba ariyo mpamvu bayigira gereza nini ku isi. Iyi ni gereza ifatwa nk'iwabo w'ibyihebe ruharwa n'amabandi by'abagore bayogoje rubanda ku isi. Intakoreka z'ibyihebe z'abagore muri Amerika zose uzisanga hano. Ni gereza ibirinzwe bishimishije cyane ku buryo bijya mu mitwe y'abahafungiwe bagasiba mu mitwe yabo guhirahira gutoroka. Abahafungiwe bahozwaho ijisho ari nako bahabwa ibihano biremereye, ariko nanone bibakwiriye bitewe n'ibyaha baba baracigatije ibiganza byabo. Nta mucungagereza ubigiraho ikibazo
kubabaza imibiri y'abahafungiwe bitewe n'uko ntawe uhazanwa azira kwiba isabune cyangwa guterura inkono mu gikari wawe. Oya rwose, aba bagore bo muri Chowchila baba barabaye gica. Ku mwanya wa 8 hari Boruchaki muri Afghanistan. Urabizi cyangwa tubiziranyeho ko gereza zo muri Afghanistan zitorohera ikiremwa muntu na gato bitewe n'amategeko ashingiye kuri Sharia iki gihugu kigenderaho. Igihugu kiri kuyoborwa n'abagabo b'ubwanwa burebure n'ibitambaro mu maso, tutibagiwe na Kalashnikov AK-47 mu biganza byabo. Aho baba bari hose, kugeza no muri salo bari kubogosha, abagore bategetswe guhoza ibitambaro mu mutwe, kutiga, kudakora n'ubundi burenganzira bwose bambuwe. Aba bateribani n'amategeko yabo ya Sharia atuma baba bahamijwe ibyaha bitandukanye bahanwa bihanukiriye. Iyo uvuze gereza muri iki gihugu utekereza ko gereza z'abagabo arizo zikaze, ariko uribeshya cyane kuko gereza z'abagore zikorerwamo ibibi byose uyise utekereza. Ijoro rimwe muri iyi gereza ribarwa nk'uwariraye mu gihe cy'umwaka wose muri iyi Kigali cyangwa Bujumbura. Muri iyi gereza inzara iba ari akasamutwe kuko iba iri kuvuza ubuhuha. Aha kubona ifunguro aba ari imboneka rimwe, aho benshi babitaziye kubonekerwa. Si ibyo gusa kuko nko kubona ubutabazi bw'ibanze ku muntu urwaye biba ari ihurizo rikomeye ku mugore ufungiye muri iyi gereza. Bamwe mu bagore bafungiwe muri iyi gereza usanga harimo abashyizwe ahantu hato hafunganye ku buryo kubona ubwinyagamburiro biba bitoroshye. Hakiyongeraho ko bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku mitekerereze, ku buryo intekerezo zawe zangizwa ugasigara umeze nk'igishushushungwa. Ububi bw'iyi gereza ububona neza usimbutse inkuta z'iyi gereza, ukareba uburyo irimbi rihari ryaguka buri munsi kandi ku muvuduko wo hejuru bitewe n'iyicarubozo rikorerwa abahafungiye. Abahafungiwe nta buryo babona bwo kuvuga akarengane bakorerwa, ni ukuruca ukarumira. Ku mwanya wa 7 turahasanga TR Jail India. Iyi nayo ni gereza irangwamo n'ubucucike bwinshi bw'abafungiwe ku buryo abahafungiwe bagera ku bihumbi 17. Abacumbikiwe muri iyi gereza babayeho ubuzima bubi bwo kutabona amafunguro akwiye ikiremwa muntu. Amafunguro mabi yanduye niyo birira. Abacungagereza baha bagiye bavugwaho kwinjiza ibintu mu buryo butemewe kuko babitumwa n'abarimo imbere, kuko baba batitaye ku ngaruka bishobora kubagiraho nyuma. Bimwe mu byo abacungagereza binjiza haba harimo n'ibiyobyabwenge, bituma hahoramo akavuyo, induru, urusaku bitewe n'ababinywa, aho biza bisanga ubucucike buharangwa. Muri uku kuzimu kwa gereza y'abagore, agahinda gakabije nicyo cyita rusange kuri bose. Ku mwanya wa 6 turahasanga Black Dolphin Prison Russia, mu gihugu gishaka kwigarurira imbaraga z'isi ndetse kikaba mu biganza bya shefu mukuru Vladimir Putin. Naho harangwa na gereza mbi mu kuzimu. Black Dolphin Prison ni gereza iherereye mu majyaruguru y'igihugu cy'Uburusiya. Iyi gereza ikaba ifite ibice bibiri, icy'abagabo n'icy'abagore. Niyo gereza ya nyuma yoherezwamo abantu kubera ibyaha ndengakamere baba barakoze, kubera ko iyi ariyo gereza ya nyuma yakira ba ruharwa baba barakoze ibyaha bitandukanye mu gihugu cy'Uburusiya. Iyo Kazungu Denis aba ari Umurusiya cyangwa ibyaha byo kwica n'iyicarubozo yiyemerera, iyo aba yarabikoreye ku butaka bw'Uburusiya, nta kabuza aba yaramaze gushakirwa kumba gatazirikirwamo muri Black Dolphin Prison ubuzima bwe bwose asigaje ku isi. Usanga benshi bafungiye muri iyi gereza baba bararwaye ihahamuka, icyo twita psychological trauma mu ndimi z'amahanga. Iyo imfungwa ziri kwimurwa muri iyi gereza zivanwa ahantu hamwe zijyanwa ahandi, zigenda zapfutswe mu maso kandi ziziritse amaguru n'amaboko by'igihe kirekire. Nta mfungwa n'imwe, yaba nzima cyangwa irwaye, iba yemerewe guhirahira iryama ku gitanda cyayo mu gihe cy'amanywa.
nk'aho ibyo bidahagije hiyongeraho iyicarubozo rikorerwa abahafungiye no kutabona amafunguro ahagije. Kimwe mu nzozi mbi Umurusiya ashobora kugira ni ukurota yagiye gucumbikirwa muri Black Dolphin Prison. Ku mwanya wa 5 turahasanga Bangkok Women's CI. Ngiyi gereza y'igisobanuro cy'ikuzimu ku bagore batuye muri Thailand. Ni icumbi ry'icyitegererezo kuri ba ruharwa b'abagore baba barakoze amahano n'amabi batuye muri Thailand barenga 2,000. Aba 2,000 batsindagiye muri gereza iba yarageneye kutarenza abantu 500. Kubona ubuvuzi buboneye, isuku, bisa nkaho ari imigani y'amakabya nkuru. Abahafungiwe barangwa no kwishimagura bya hato na hato bitewe n'indwara z'uruhu abahafungiwe baba baranduye kubera kutitabwaho, ndetse no kwangirika kw'imyanya y'ibanga y'abagore bitewe n'uko kugira ngo ubone amazi bisaba guca mu maka. Nimwe muri gereza zirangwamo n'umwuka mubi udafite n'aho wahungira bitewe n'ubwo bucucike. Nk'aho ibyo bidahagije hakiyongeraho iyicarubozo rikorerwa abahafungiye. Iyo umunota umwe ugusize amahoro aba ari igihe cyiza cyo gushima iyaguhanze. Ku mwanya wa 4 turahasanga Valley State Prison California. Aha tugiye gufata indege dukora urugendo rw'ibirometero 13,500 tuve Thailand twinjire ku butaka bw'isezerano kuri benshi baneze amatwi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko mu mujyi wa California. Muribuka gereza twasanze ku mwanya wa 9 Chowchilla Prison. Iyi ni akabebe cyane ugereranyije na Valley State Prison yafashe icyicaro ku mwanya wa 4. Ni gereza yafunguwe mu mwaka w'2013 nyuma yo gushyiraho amategeko mashya agenga za gereza. Akaba ari gereza yari yarashyiriweho abagabo yumiza guhindurwa iy'abagore. Iyi gereza irangwamo n'ihohoterwa rikorerwa ku bwinshi abayifungiyemo. Bitangazwa ko abagore bazanwa muri iyi gereza bahura n'ihohoterwa rikomeye cyane, aho bahohoterwa n'abayobozi ba gereza bitwaje icyo bari cyo. Aha higanje icyitwa black market, aho abafite agafaranga babasha kubona ubuzima butarimo gukanyagwa byibuze, mu gihe rubanda rugufi b'abakene batotezwa bagapyinagazwa bazira ko badahuje ubushobozi na bagenzi babo n'ibindi byinshi bibi bakorerwa. Umwanya wa 3 turahasanga Roses Jail at Rikers Island, New York. Amerika nk'igihugu cy'abifuza gukira nawo bahagazeho, ni nako kibamo ibyaha bikomeye kandi bihoraho. Iyi ni gereza nayo yubatse ku butaka bwa Amerika. Uzumva benshi bayita Rose Musinga Center. Igereza ikwiye guhabwa